So wale abiria wale walikuwa kwa Nissan karibu watu 4 tumekonfirm dunia, wanawake 2 na wanaume 2, na watu 7 wameumia, wamekimbizwa hospitali, wengine wamepelekwa upande ya Meru na wengine upande ya Kariene. Ningependa kuhimiza madereva sana sana ya matatu pamoja na ya lori kwa hii barabara, kwa sababu hapa nasikia ni mahali ya black spot. Wawe waangalifu sana, especially wakati kama huu, wakati kuna nyesha. Maybe unaweza kuwa iko mist, mtu hawezi kumudu gari. Na ningependa pia kwenye barabara iwekwe maybe bumps so that kuzuia magari isiende speed.